brojni su dokumenti koji pokazuju zapravo suradnju između srbijanskog vodstva i vrha na prvi ključni događaj koji pokazuje da je ta suradnja zapravo već i urodila plodom konkretnim primjerima u Hrvatskoj, jest razoružavanje hrvatske teritorijalne obrane. Većina je ljudi bila dragovoljaca, znači nije bilo prisile ko želi biti pripadnik specijalne jedinice policije, nego su bili dragovoljci i od prvog dana je najprije vladala disciplina, ali jedno zaista onako ljudsko, iskreno prijateljstvo koji su u startu bili spremni dati jedan za drugoga sve. Početak naoružavanja išao je preko Zbora narodne garde sa jednim manjim dijelom naoružanja koji smo dobijali preko 4. brigade, preko Splita. Nešto se dobijalo preko policijske uprave, nešto se skupljalo po kućama, ljudi su donosili lovačko naoružanje, nešto je dolazilo nekim čudnim kanalima, švercom ili se nabavljalo. Dakle, u početku je to bilo snađi se kako znaš i umiješ. U 6. mjesecu, krajem 6. nedelje, mislim da je došao kod mene doma Mate Šarlija Dajđa, odnosno Nijaz Batlak. Nemam pojma po čijim uputama, a pitao me jesi ti Marko Potrebica, ja kažem da. Da li misliš da će ovdje biti rata? Ja kažem apsolutno. Pa bili ti surađivo, ja imam već neke ljude što su bili u praporatnom u kampu i tako. Ja kažem vrlo rado. Najjača brigada, vojnički, po vatrenoj moći, po snazi koja je korištena na tom terenu, bila je 472. motorizirana brigada iz Trebinja, znači to je brigada s 4 bataljuna, ona nema tenkove, međutim to je brigada koja ima, znači, haubički diviziju 105 mm, ima dovoljnu vatrenu moć, to su brigade od 4.500 do 5.000 ljudi. Vojska je izvršavala zadatak stvaranja Velike Srbije.